إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أدي الله سبحانه وتعالى أهرم مي دنيوي حياتك لكم فهو كم إنسانك مچك ليو بافوا كمن أي مرو ديومكي می دنیا متی گواہ قوم اچ می کائنات گواہ قوم اچ کی ای فنا و نتدان اچ اللہ سبحانہ و تعالی وحی قربانی کل من علیہا فان اتا گواہ قوم اچ کی میں ای فنا و نتدان اچ کے اللہ سبحانہ و تعالی آہر منگے مچم مرو لیوا واحد مرکی ای ابس حالگ نیم منو ای فشی گندا فشمنگ ای فہوگا آہر منگے عمل تا کرمگے حیان نمیگن دیئے نمویس دنگ فشگیں انانی آہر میں دنیا متی گا کلا عمل تا ہوگے مچک اللہ سبحانہ و تعالی دیوا جزا کے حیان امی ہے گا عمل کی ای ہیو عمل کمگا ونینما امی ہے گا ثوابا درما ادی امی ہے گا عمل تا دنیا متی گا حیات گا نباک ہمگا ونینما امی ہے گا اوتی عذاب اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب ادے اللہ سبحانہ و تعالی انسان آگا مچا مرو لیوا واہندو اینا مرو بدل قرآ وقت جہمم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضرت ملائکہ بے کلن تکے اینا کے کہرین انکا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بس فلوگا اسفا ونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرباہ ونی مومن علا اینا می دنیا دوکم ادی اخروی حیاتا بدل قرما استقبال قرآ ہندگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضرتوں انّا ملائکہ بے کلن تکے وڑا کنوانے اے بے کلن کے مونو علی وگن وانے ادے اے بے کلن کے مونو کے علی کن ایرو کے علی کن فدائیں وگن وانے ادی اے بے کلن نا ایکوگا سورگے کے خفن تکے وانے ادی سورگے کے حنوت اے بامی ہننا گوانے دنگ آس اینا کے نظر ہٹے حساب گا اے ملائکہ بے کلن تھیبین کمگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی دم مرو کے ملائکہ تا ایس اینا کے بولا وی کھولوگا اشیند وڈا کرنانے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی اے فہوگا ملک الموت ودالوانے کمگا اے ہیو وگم وا نفسے اے ہمجہن بگم وا نفسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسوما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فسوم کے تیرے اتباع نکن ہوشکمے دنگ ہندوگا اے نفس کی اے ہیو وگم وا نفس کم گواتی اے نفس نکمگن دانے گوی صفہ پرومون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی فنگ علا فننے چکو نوتا دیا اچھے علنگ بینوں کرا کھموارکوں فن تکی نوتا دیا تکی نکمگن داہا فسیح کمگا متیگا اے فرانا نکمگن دانے کمگا اے فہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی اے علکی اے فاجر علک کمگا ونینما نوتا کافر کمگا ونینما اے نامدوگا کھنتا وگن دانے گوی ادے افدا میہکو کاریم مرو حاضر وا وقت جہج کمگونی نما اللہ سبحانہ و تعالی فنوا ملائکہ بے کلن تکے اے میہ کے کاریم انان کمگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی اے بے کلن کے مون تنگ اندر وگم وانے ادی اینا کے نظر ہٹے حساب گا اے ملائکہ بے کلن تیب وڈا گنوانے کمگا اے فہگا ملائکۃ الموت ادے مروگے ملائکتا ایس ایناگے بولا کلوگے انم فہو
ඒනාය බුණානකමුග ඒ නුබාවෙගෙන්වා නෆ්සේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නුරුස්සවමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අදාබුගේ තෙරියක් තිබා නිකුමගෙන් අන්නාෂේ දෙන් එහිඳුග ඒ ෆුරාන ඒ හෂිගඬු නුනිකුතුමට්ටකා හෂිගඬුගේ එතම් මිතාග ෆෙතුරිගෙන් දානකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි අද දෙන් එෆහුගා kashi gina wofi gande kafa gande ge tereen damage nerve fadan e furana e hashigandu nerve gendane kamuga ade e hashiganda eta veenen ala haluga e furana nerve gendane kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korogani mi algon me mi hayatuga kula amaltawge sabum marumati ga algon men kurimati vegenda kantata allah subhanahu wa taala amur kuraba wa maguga algon men ge hayatuga waguttan heda ko wa kamuga waninama emi hege mareki emi heka faseha vegenda gotuga allah subhanahu wa taala labba meni adi emiheku mi dunia matiga Allah subhanahu wa ta'ala en uredumuga enage hayatuge waguttan heda kofa kamuga ninama emihege mareki nulahiku wendenu echekamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi labwa afani den efahuga insanage furana hashigando nikumegen diumum den mi dunia matiga aharmenge amalta gulum kendegen diyei ade den efahuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfuruga aswa fadan tinkama ko menui ala manfa ligmenue etinkame gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korogani mistakundang ei manfa libeni ilme du ko fadiun nuata daima demigen wa fada sadaqat du ko fadiun nuata emiha taka fa fusun edi dua qur'an hewla fa salih darintake du ko fadiun minun kama konden algon menna manfa libmenue den ehiduga e fahuga algon menna feshigen mida kantata bayan koromon rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korogani mayyita waludewun nuata tiaba mihun kore mihako waludewun den emiha ge kariya de malaika bekalako annane ede malaika bekalon sifakorowamo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korobani ede bekaloneki ei kalo nu kulage de malaikatunne eigen ebbe kalaka kiye namiki ei nakiru adi ane malaikataka kiye namiki ei munkar den ehiduga ei malaika bekalon ena e gaburuga wanikon as ena sual take kurimati qur'ane rasulullah sallallahu alaihi wasallam miswal tam algon menna bayan ko deba wani namo es sual takan ei algon men ege jawabu hitudas ko gengos ege jawabu devena sual takenno e sual toge jawabu emihe ka deveni emihe ki ei mi dunia matiga allah subhanahu wa taala engevi maguga enage haya heda ko fa mi hekam goni nama e sual ta kure manda hindu allah subhanahu wa taala ilah taqwa veriwa alunna devva sabitu kam bayan korba allah subhanahu wa taala wahi korba bani yusabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fa allah subhanahu wa taala sabitu kamuge bahuge matiga duniyevi hayatuga ilahuge alutakum sabitu kam devane ilahuge alutakun sabitu kam devane ilmerin vidalwa gotuga mitanuga miwa duniyevi hayatuga devva sabitu kameki ei mi kavvaluge sual ta kurimati genda hinduga kavvaluge fituna kurimati genda hinduga e kureve sual ta ge jawabu furihama gotuga devumuge tawfiq allah subhanahu wa taala e alunna devva devvo ade dembi bekalon asmi korpani konsual take to algon menna kurimati genda furatama sual ki ei man rabbuka tibage rabbeki ei kaakoto nenge koge devona sual gotu algon menna kurigen annana sual ki ma dinuka tibage dinaki kobato denge koga waman nabiyuka ade tibage nabiyeki ei kobato nota maza taquluna fi hadha ar-rajul mi bekala kamedu ade muhammad sallallahu alaihi wasallam amedu tiba bunewleni kom fade kon heye mi sual toge jawabu emihe ka deveni emihe ge haya allah subhanahu wa taala engevi gotuga vetu ko fa kam goni nama fa enduga den kanta hinga genda ge bayan korobamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korobani e alaki ei hewla fa salih alakam goni nama allah subhanahu wa taala ki ei ena ge rabbukan danege mi hayatu ge dosta vetu ko fa alakam goni nama ena
e sualuge jawabuge bonane timange rabbeki ei Allah subhanahu wa ta'ala adi emihe ko mi islam deena tabawe mi islam deenuge matiga hayatu gogotan heda ko faakam goni nama emihe ge deena ki ko bato sual korwe hinduga emihe ko bonane timange deena ki ei islam deene den emihe ki ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnat tabawe ekale ekfano gennevi manhajuge hifaage mi hayatuge duwastan heda ko faami hekam goni nama emihe ko bonane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Allah subhanahu wa ta'ala ala de rasulah kam gab e jawab tan emihe ka furi hama devigendan namavis mi duniyavi hayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala ki e ena ge rabbu kannudane mi islam deen ki e ena ge deen kam ga nohifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnat ki ei ena ge dirulum ge manhaj kam ge nohifa ulun mi ha kantap ge daan ge bayan korwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwani ena ge rabbe ki kaakuto kobato sual koram ena bunan ha ehem bunu fo ena bunan timanne kannege den e foga ena sual korwe daan ena ge deen ki kobato ehinduge sermana ha ehem bunu foga ena bunan timanne kannege den e foga ena ge nabiyye ki kobato sual korwe mun gahinduga ena ge jawab ka begandane kurinde sual bes din jawab fada ha en adula balama fo timanne nege mistakun echeke bunadu timang ehime den timam bes e fadam bune uluni me ade algon men dandan che algon ge rabbe ki Allah subhanahu wa ta'ala kan deen ki ei islam deen kan adi nabiyye ki ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan Allah subhanahu wa ta'ala ki emiha ge rabbu kan dan namiha Allah subhanahu wa ta'ala nahi korwa fa kan tatakan arano gannane Allah subhanahu wa ta'ala amr korwa fa kan tatan emiha ko ada quran emiha ge deen ki islam deen kan ege miha ekan dan namiha mi islam deenu ge manhaj tabawe ge mi dunyawi haya bet qurani adi emiha ge nabiyye ki ei Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan ege miha Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke sunna ge miha ka bayan wegen dahidu e furagasdi muna barala fanudane e sunnata tabawegen emihe ge hayatu ge duwastan heda qur'an den e fahoga adi nimidiyai kino den e fahoga algon menge khawwalu ge hayatu ge den feshigen anna kameki ei aharmen iswal takaddenu jawab ge macca ade aharmen duniyevi hayatu ge wagutan heda ko fawa gotege macca Allah subhanahu wa ta'ala ahar minna adab nuwata sawab devvu ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korabani eswal ta korwe genda hindu ge eswal ta ge jawab furi hamede alun efadan e jawab ta dinimu udun gowalwa farata kun gowalwane emihe ko ehedi tedu kamuga din yafahuga emihe kattaka emiha ge kaburu adi korwe gendane kamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korabani adi emihe ge kaburuga surugen emihe kattaka dorukolen holowe gendane kamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korabani den ya fahuga emihe ge karen hewe gamba ruhen hewe gamba nafsen annane kamuga adi e mihe karen e anna nafsuge munu riveti vegamba ujala vegamba muna kagen hewegen ba heduma kagen annane kamuga adi mir wasdua haluga ehinduga emi e nafsaka sual korene ei konge chetto ehinduga emi heka bonevene ei ena duniya matiga kongoluno hewla fa amal takamuga den hama mifadan ade eswal tahuge jawabu furi hama nude vidiya miha meduga kantabane go bayan korobum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korobani emihe kattaka emihege gabru nutanawas koregen daane kamuga adi emihege gabreki ei andiritane kamuga levvigen daane kamuga adi emihege kariya nubavegen va nafs nubavegen va ruhen annane kamuga adi eyameduga sual koram bonevene ei ena duniyamati ga kongolonu nuba amal takkamuga den e haluga ena e kavvaluge terega ovegen daane Allah subhanahu wa ta'ala mistakum adun diruvuma hamayan ena e haluga e kavvaluge terega emiheki hewla faamal kulami hekamagoni nama Allah subhanahu wa ta'ala ge niumata Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum wa darma ge terega emihege haya veti kormandani names emiheki ei Allah subhanahu wa ta'ala uredumuge matiga hayatu ge duwastan heda ko fawami hekamagoni nama emiheku etanugawani emihege nuba amal takadi Allah subhanahu wa ta'ala emiheka devva azabu ge matiga den ya fahuga Allah subhanahu wa ta'ala mistakum alun dirubumang irada korubumang ade
ඒක කුරීක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කරවන ඒලාහුගේ මලායික බේකලොන් කුරේ මලායික බේකලක තාලා ෆිලි ෆුම්මාලකුම එහිඳුග කන්තබ්බෙන් දානග බයන් කරවම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි ෆයිදා නුෆිඛ ෆිස් සූරි නෆඛතුන් වාහිදා වහුමිලතිල් අර්දු වල් ජිබාලු ෆදුක්කතා දක්කතන් වාහිදා ෆහි taala fili fumeluma Allah subhanahu wa ta'ala ga amru libigen dahiduga e taala fili fumelevigen dahiduga bima farbadatan ufuligen gos ekati ekachaka jehi e kundi kundi vegen daane kamuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan korbani ade Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge kiban riwayaten wa asfa hadith ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korbani furatama fahara taala fili fumelevigen da hinduga emmeha mistakon heenetige marwegen daane kamuga Allah subhanahu wa ta'ala iradu kori farati menui den efwauga ituru fumelevumakon e taala fili fumelevigen da hinduga mistakon teduwe Allah subhanahu wa ta'ala mahsharu bimaddiumantaka mistakon teduwegen annane kamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korabani Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun ta'ala fiya fumelevigen da hiduga emmeha mistakun heenetige marwegen daanete Allah subhanahu wa ta'ala lehetawman irada korevi ilahuge makhluqatakun kore makhluqun takem menui den efahuga devana fumelevumakun e ta'ala fiya fumelevigen daahinduga mistakun teduwegen balabala tibenete algonme mi haya nimidiuma fahuga maruma fahuga alun diruvumen Allah subhanahu wa ta'ala wani lavwa ade ekama meduga mistakun shakkuko sual koromondiya kafiru mistakun sual koromon dihinduga ade Allah subhanahu wa ta'ala ebami huna raddu debba wahi korobani qul yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum قل يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه تيبامي الله سبحانه وتعالى ديرو مفهوغا دين الله سبحانه وتعالى تيبامي هن مرق إن مفهو دين يفه الله سبحانه وتعالى تيبامي هن جماعة كربا قيام الدوا هتكا إدوا هكا مدوغا إبه الشك نوا قيام الدوا هتكا تيبامي هن جماعة كربانته ade Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge alutakun alun diruvuma fahuga den alugan menna meduga khantabegen daanege nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadisa ga adikirati qur'anuge ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wani ahar minataka bayan korava ade alun diruvigen annanaga bayan koravam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korava wa hadis basfalaga aswani udum vehigen anna ware fada fene ade vehigen annane kamuga efahuga gas falagen anna fadain makhluqun tammi bimum falagen as teduwagen annane kamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabani den efahuga mistakun alun diruma fahuga den mistakun kurimat lagen dani ebami hum dani mahsharuge bima diumattaka ehiduga kanta begenda go bayan korobamon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korobani e mahsharuge bimuge sifa bayan korobamon ade mistakum mahshar korevigendani huduwegenwa saafwegenwa bimegge machashe adi etanoga evves khala adi gudan kame nuhunnanete efada bimegge machashe mistakum mahshar korevigendani adi mistakum mahshar korevigenda hinduga emihunge hal waanege bayan korobamo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korova hadis basfuluga aswani mistakum mahshar koreve hindu ebami hum waani oriyam haluga ebami hum waani faawana narawa haluga ehindu Aisha radhiyallahu anha sual dannawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firihenunna anghenun efadan etanoga wahinduga ekako anekakan nobadane to ehindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korobani eduwahuge kantam evvore ma boduwegen ve mistakun efada kankama alumavore eduwahuge kantam ma boduwegen ve mistakun nag ehen kamaka visnumuge fursaten emihunna kallibigannuane emihun intizar koromandani den emihun nag etanoga vegendane gotaka meduga mahshar bima mistakun
mistakun awmaiku den kantavegen dani kihineto ade mahshar bima mistakun anna hinduga ebami hunna meilaka hamaya iru kar koregen dani kamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basuluga aswani ade miyedu algon menna etan meilen etan has kilometer duruga iru huriruga algon menge gang da horeti algon men miuleni hunwati e iruga hunun salamen novegen algon miuleni den edu kantavane ge bayan korobamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korobani eduhuga mistakum washi emihege amal toge nisbatun emihege gang ohorigenda daluge tere garaguegenne ebamihum wegenda hoshi ade ebamihunge tere bay mihunge tabikatta hame da hunna iruga anebamihunge kakula hame anebamihunge unagada hame ehen gos bay mistakum wani emihunge daluge tere garaguegen goswa haluga eduhuga e madanuga mistakun tibeiruga ei emiha duniyamatiga kon ulunu amal tawge sabon emiha Allah subhanahu wa ta'ala uredumuga waguttan heda kofawakam ganina ma efadang enage haya nagala fakam ganina ma emihako e daluge tere garawegen da gatuga Allah subhanahu wa ta'ala labwan adi emiheki ei Allah subhanahu wa ta'ala kiyamamba aluntaw terege wi kam ganina ma emiheke jang horigen da madugen da haluga emiheki ei evre dasha nota mi tambikatta me nota evre macha mifadan daluge tere gembigen goswa baykamuga Allah subhanahu wa ta'ala lavani den ehaluga mistakun etat zamane banden efadanti bene den ehiduga ade ehiduga den kanta vegendane goteki ei mistakun ebami hunge hisabu bellewon awaskodinu man edi Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrat dennewma gos dannawane Adam alayhi salam ge ariyahum adi enu nabiyuna rasul be kalunge ariyahum ekamang edi dannawane namwes e maqamuga ek be kalun nattaka adi etanam mahshar bimuga tibi mistakunna shafaat teriu mattaka ein ebbe kalako skuriya wadana gannawana den ehinduga ein ko be kalako irshad debba mandani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihadima den ehinduga mistakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihag gos shafaat teriu mang ebami hunge hisab awas kodinu mang edi denne mon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen Allah subhanahu wa ta'ala ge puripurmatiga ade sajide tiriyo wada gannawane ehinduga ekalek faano efadan sajidaga onnawane Allah subhanahu wa ta'ala irada kurbaha wagute banding efoga Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi ma walabane amru kurbaane ekalek faano ge nikkuri ufulle umang ehinduga ekalek faano nikkuri ufulle umang fo ekalek faano bunevene shafaat teriumang ehinduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbana kamaga Allah subhanahu wa ta'ala dannawane kamaga wani la ilaha illallah ki mistakum namiduga shafaat terima ehiduga Allah subhanahu wa ta'ala ekale gafana wahi bawane ekale gafana ekamen nuwe efahuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbane timang ilahoge izzata timang ilahoge kibriya wanta kama timang ilahoge matweri kamattaka timang ilaho la ilaha illallah ki mistakum e kamon nirvanen me ade efadan Allah subhanahu wa ta'ala mi maqamuga shafaat terikam bideva mi adabun eneruwa mistakunaki ei hamekani dudukolon la ilaha illallah ki alama fahu hitun iman nuwa mistakunne no dudukolon hamekani la ilaha illallah ki umakum wane manfa nonnane la ilaha illallah ahar min kienjeheni ahar men ege haqiqat danna haluga ahar menge hitun ekan qabul kura haluga adi ahar menge gunawantauge amal takun ekan ahar men dakka haluga nun kamuga wani nama ahar men egen wane manfa nonnane den ya foga mistakuna hosheheligen dane emihunge amal toge fettak algon men mi duniya matiga kantatta kuramandairuga algon men mistakuna filagen kantatta kuramandairuga algon men hi kurani to Allah subhanahu wa ta'ala ahar men kura amal ta denodigen nuakama Allah subhanahu wa ta'ala وهي كربني أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون اميهم هي كرني هي اميهم سرك كرا كنت تك اميهم اي بابا سر بدلون تو كنت تن الله سبحانه وتعالى دنو ديغن واكما اهنكن نونه timang ilahoge rasulun timang ilahoge malaikatun emihun ekura kantatta dani liuvamunne mi kantatta hoge feng algon menna qiyamat duahuga hushaheligen dane ega emme
kameves algon men kura du kuregen nuane ei kitamme kuda kamek kamuga vies kitamme bodu kamek kamuga vies ekanta liyevi fawatan ehiduga ahar menna fenigen dane Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani wa yukhraj lahu يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا دين اهدو ابامي هنتكا هلوالي جنبا فتكن يدوهغا هلوالي فتكن ابامي هنتكا هشهد جنداني اقرأ كتابك دين اهدو ابامي هنبني جنداني تباغي فتبا كيا هشكمي تباغي عملوك فتبا كيا هشكمي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تباغتك حساب الله فراتك كمغ تباغتك حكوا فراتك كمغ تباغ نفس ميدو خودي گنده اهدو اهرن فنگندان می دنیا مدیگا اهرن میستكون نفن فدان تنتن فلات بگن قرمن دي فافتر بس ايگ ديوگن گسوا منظر فنگندان اهرن گوريها عمل تکين ايگ هميگن گسوا منظر فنگندان دين يفوغا الله سبحانه وتعالى ايگا ہوگے ہڑتکونگے حساب بلوان ايفوغا حسابوگا منشر اهرن ثواب درمنوتا عذاب لبگن ديومني هذا الله سبحانه وتعالى وهي كربني ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ذم هي الله سبحانه وتعالى كم نفسك كم نفسك كل كم جزاء دفعه الله سبحانه وتعالى حساب بالدم أوسبكن به هذا فل بيجندا هندو كميست كنا ميدو عملو بيجندا کوئی ایک سبب نگمی ہے ميدو خنتا بيجندا کوئی بیان کربا الله سبحانه وتعالى وحي کربا مني فأما من أوتي كتابه بيمينه أميه كخناتا أميه كفل بيجندي أميها فيقول ها اقرأوا كتابيه دنيا ربنانته بلاش ميتي تمنك فتح نكن كيا بلاش اي نكمن تكا وفا قرآن سوبتي اي نك فتوغوني اينا كفوا هيو عمل تكم غوادي كمتكا اينا وفا قرا حالك ميسفن بنانا تمن كفندي كيا بلاش إني ظننت أني ملاق حسابيا تمن يقين كمولي من دنيا حياتك تمن مكرا عملتك جزاء تمن لبيجندان كم مكنتك حساب بالبيجندان كم تمن يقين كمولي من لين هذا أميه كفاية إنهم بدل لبيجندان بيهنا مدد الله سبحانه وتعالى وهي كرمني وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا أميه كفاية أميه كبعات لبيجندان أميها بنانكم الله سبحانه وتعالى وهي كرمني تمن كفاية ندمنا مكها رجل هيجي أدي تمن حساب بالله ماني كم فديكم كم تمن كيجنوي دنيا فوقا ميزان الله سبحانه وتعالى بحركوانا دين الله سبحانه وتعالى بعدل بريكم ميزان هدوه بهتجندانه هذا هدوه دين خنت بجندانه بيان كرم الله سبحانه وتعالى وهي كربني فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أميه كي هيوكم ميزان بارمين بس أميه كي أي ميزتكم كي أي كاميابي بجندانه ميهم نكي هذا بدنيا متيجا ميستكنا مدو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني مي دنيا متيجا أميه كهاشي كرو ورقة كرو بيكم هوري بارو ميها أدوه هذا ميزان دينه هيدو أميه أي فكس بارو من النجمي كم الله سبحانه وتعالى لبانه أميه كعمل تهكي أي توا عمل تك كم وين نرسل كم غنينا ما أميه كي أي الله سبحانه وتعالى أريد حياته دوغتن هي تكفوا أميه كم غنينا ما دنيا فوق سرات ومغو كذا ميستكون دانجهنا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إدوه دين نركاج متين كريجندان كمغا نركاج متين فال من كريجندان كمغا أي نلاهي كهيما بجنباي تقول الله سبحانه وتعالى لبافني بيباي توك أسوا وتوك أي خني كمية فدا هيما خني كمغا الله سبحانه وتعالى لبافني دين ميستكم إسرات مكو هرس قرآن بيان قربما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني بين ميستكم إسرات مكو هرس كفداني لطفية جهالا هيد بڑھنے أنبا ميستكم بدور فدان مكو هرس كفداني أدي أميه کے عمل توقع هيو كمو کے مچر کے بیانی ہوں سرات مكو هرس كفدا وقت أوس وگندان أدي أميه کے
amal ta dubai gendana koswa kamagwani nama emihum isirat magun naraka tere vetti genda goto Allah subhanahu wa ta'ala labba fani den efoga mistakum nane ade komme nabi be kal komme rasul be kal kan edu hoge devigen bane fingade e fingade devigen miwana miti hawdu namun nande fa fingar ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam devigen ba e fingadu ge khari rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ummatu ge mistakum nataka intizar hunnawani den ehiduga Allah subhanahu wa ta'ala e hawdum fende ko magirad korba ba mistakum ase hawdum fembo e gendane ehiduga e hawdum fembo mi beginna bayan karo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korba ba hadith basro gasoni e hawdum fembo e ko ga debbi e do ko skaru ko me ihsas no qur'ane namo es e hawdu ge kari anna mistam ke tere bayak mi hum e gen dur kore genda manzur rasulullah sallallahu alaihi wasallam feni genda hindu ekade faanu ade mi ummatan adam ta rahmatek fon kam ga fono bono nabi sallallahu alaihi wasallam dannawana e timan kale faanu ga ummatu ge mistam ke tere ba mistam ko names ekade faana denne gendane e ba mi hum kale faana ko ge den kan ta ko ge kale faana denwade gendwame bidwatan hada mi hum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata taban wa mi hum bodani faamata kan araga nabi hum mifada mistam ko e hawdum fembui mo mawum ko gendane ade ebami hunde ki ei nabiya sallallahu alaihi wasallam e ummata fono ummata golno mistakum kamga vias ekale faano ge ummatu ge mistakum ge tenen ebami hon lebbigen enwani ebami hon mi duniya makiga e kankuri gotu ge sawon denge fahuga suwaruge nuata naraka mistakum badegen dane Allah subhanahu wa ta'ala ge ummatu ge goti suwaruge ebay ka badegi jabayki ei hakiki kamyab dimeni hunde ki hakiki kamyabi ki mi duniyawi mudaat kan mistakun libigen diu menno nuata mi duniya ga mansi menno ta maqam libigen da libigen menno hakiki kamyabi ki ei suwarge mi hakal libigen diu dem mistakun suwarge hakku mistakun suwarge badigen dane adi hebe kan narak hakku genda mi narak badigen dane e fahuga ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korban suwar ge wantaveri suwar ge badigen diu mafahuga narak wantaveri narak badigen diu mafahuga Allah subhanahu wa ta'ala amru fula maru genevene kamuga suwar ge narak demeduga maru geneve mafahuga suwar ge ahwarinna hidayah devene bi kocheto hindu ekami hun na maru baddal ko faati bi nangi gendane ei maru kam adi narakavantaveri no samay fadane gi gendane hindu ekami gunan ei maru kam ga narakavantaveri ei maru kam ga gunane den hinduga e maru tabah kore gendane den efahuga suwargavantaveri na pune gendane den thebami hun bani dai mademi tibume maru me thebami hun kanduwe adi narakavantaveri nas pune gendane thebami hun besoni dai mademi tibume maru me thebami hun kanduwe ade kamyab ede kamwani nama Allah subhanahu wa ta'ala aharna amr korba ba fadani hayatu ke dostan hede korbi num kamwani nama aharna begendani Allah subhanahu wa ta'ala ke azab ke goti narakavantaveri kamwa kamyab liberi baiki ei ukhrawi hayatu ka suwar ke baika begendani hum subhanak allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk